Berkenaan dengan subjek yang saya ajar, Efficient Energy Utilization, ini adalah subjek core. Jadi dia bukan pilihan lah. Kita akan kenalkan dengan pelajar berkenaan dengan energy dan juga sustainability. Okay. Kalau diikutkan, kalau course outcome yang boleh saya kongsikan adalah overview of the energy itself, and then governance regarding energy. Kita ajar berkenaan dengan renewable and non-renewable energy. And then kita ajar tu, kita akan bawa pergi kepada energy yang in terms of energy utilization in terms of building and industry. Waktu ni lah pelajar akan belajar berkenaan dengan energy manager. Jadi tenaga pengajar kita pun bersama-sama dengan saya adalah energy manager. Jadi kita akan pair dengan energy manager yang akan ajar kepada student ini berkenaan dengan energy in terms of building and also industry. Energy utilization in building and industry. And then another CO ataupun course outcome yang lain adalah kita ajar student berkenaan dengan energy in transportation.